nukuri kw'Imana turabashimiye bivuye ku ndima y'umutima mwaragaragaje kugera hano ariko mwihangane kandi mwarakoze cyane nduvana umugongo mbese nyagazi ngo nawe nguvuga nawe turebe biragoye muri uyu mwanya kuvuga ngo Yesu ashimwe Mana we biragoye cyane kuvuga ngo abana bane twari dufite ngo ntibakiriho gikumaragiye mwihangane kubura abana ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu biteye ubwoba, ariko umukristo nyawe niko Bibiri tubwiye, umukristo nyawe numenyera urupfu ugakomera nibisanzwe. Tuzobabona mu kindi gihugu twasezeranyijwe, igihugu cy'amata n'ubuki, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera kubura n'ibyago ngibi. Rero kuko twari tuvuze mureke mukomere muzobona abandi bana nubwo aba bane batuvuyemo, ariko tuzobabona. Rero dutangire turirimba kugira ngo tuze gusoza kino kiriyo cacu, tunahurira mu ikanisa aho tuza kuganira ijambo, tunavuga byinshi. Murakoze. Dunia ni maua, 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 dunia wanageuka, 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 dunia ni maua, dunia ni maua, dunia ni maua, wale wayageuka, wale wayageuka, wale wayageuka. Ukitenda mema utalipwa mema, ukiua kwa mupanga utakufa kwa mupanga. Ukitenda mema utalipwa mema, ukiua kwa mupanga utakufa kwa mupanga. Malipo yote ni upupu, ni upupu duniani. Malipo yote ni upupu, ni upupu duniani. Ukitenda mema utalipa mema, ukiua kwa upanga utaua kwa upanga. Malipo yote ni upupu, ni hapa dunia. Kwaherini, kwaherini, tunapoteza watu. Kwaherini, au tutaona tena dunia. Kwaherini, Machanagari, kwaherini, Obama na Kimesa, kwaherini, au tutaona tena dunia. Iyufuye baraguherekeza, bakamenigitaka kumva yawe, bakagusiguriwe nyine, ariko Yesu we murajyana. Inshuti zo mwisi ntakigenda, zigukundi uri mu munezero, waba uri mu bibazo zikakuvaho, ariko Yesu we murajyana. Dunia maua maua, dunia maua, dunia maua maua, dunia maua maua, hakuna kuwaona tena. Dunia maua,
ina mitindo, ina mitindo. Dunia ina mitindo, dunia Ina mitindo. aywa dunia maua dunia maua Dunia maua. dunia ina mitindo, dunia ina mitindo, ina mitindo. Kiriyo mukomere. Rero reka tubwire Rukanyaraza abashe kudusengera tunava hano duhurira twese mu ikanisa. Dushimira abantu bose baje ariko byinshi turabivuga mu ikanisa. Rero Rukanyaraza nave hejuru mu isengesho turagize Imana aho tugiye kuja. Mwami Imana yacu turagushima ko abanye natwe muri no muhango wo gushingura abana bacu bane badusize muri no minsi yashize. Twababaye cyane twebwe nk'umuryango cyangwa se nk'ubwuko kuna abantu bane tuze buvuyemo amahanga menshi. Ako Mana urabona ko dufite umubabaro mwinshi kuri no munsi, dusaba ngo utwihanganishe dukore ku mitima kugira ngo tubashe gukomera, ugere ku bavyeyi b'aba bana, ugere kwa Nyanditsi nyina ndabona afite umubabaro mwinshi, ugere kwa se ariyo Dawidi Serugomba nabo bakomeze, wihanganishe n'abantu bose Mana, kuko nta wundi uje ukora ku mitima kandi uja wihanganisha abantu. Ngwino bane natwe muri uno muhango nubwo turangije, ugumu twihanganisha uduhe umutima wo kurema, kandi kindi tunagushima ko banye natwe muri iyi gahunda, uduhe gukomera twese dore ko dufite umubabaro mwinshi cyane tutobona uko tuvuga. Nukuri ni umubabaro uteye ubwoba, nuko nyine udakunze kuboneka, ni nk'umuyaga. Ariko Mana yacu twagusabye ngo bane natwe, ubundi twetse n'izindi za gahunda ukomeje kuturinda kuzogeza, kandi ukomeje kuturagira no kuzogeza uje kudutwara kuri wa munsi uje hano mwisi. Ni kubw'izina ryawe Yesu tubisenze w'i Nazareti, amena. Amen. Rero twese duhure mu ikanisa. Muyashireho. Komera Dawidi. Mukomere cyane, mukomere ni mwisi. Usanzwe. Cara hano. Cara ha Dawidi. Rero mwakoze mwebwe mwese mwabashije gushikana mu ikanisa. Amen. Rero tudatinze mwagize neza cyane, buriya biba ari byiza cyane kubona umuntu abuza abandi mukagenda mukababarana nawe. Bibiliya nizivuga neza ngo mwishimane nabo, mubabaye mwongere mubabarane nabo. Rero mwakoze mwese kuhagera kandi mwagize neza cyane, buriya ni byiza cyane kugira abaturanyi nkamwe. Amen. Rero reka tuhagurutse Nyiramahoro abashe gusengera umuvuga butumwa wacu atubwirize, kandi mukomere n'ukuri mukomere, ahavuye abana hazongera haturuka abandi. Murakoze. Yego. Mana turagushimiye cyane kubw'umukozi wawe Mwami agiye gutambuka imbere yawe kugira ngo abashe kutubwira ijambo ryawe. Mwami Yesu Kristo umukoreshe, Data natwe ubane natwe, humuriza imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Nahaguruke. Pasiteri wacu nahaguruke. Yesu ashimwe cyane. Ndajaribu kuhubiri katika lugha ya Kiswahili. Nadhania nyinyi nyote hapa mnasikia lugha ya Kiswahili kama kawa. Kama kuna mwenye nani asikii Kiswahili katika nyinyi hapo? Naweza tafsiri? Njoo nitafsirie. Mimi nilikuwa nasema ndajaribu kuhubiri katika lugha ya Kiswahili. Yazavuga ngo aragerageza gusigura ku mvugo y'Igiswahili. Lakini
sindabeba muda mwingi juu kuna zingine programe zenye tutaenda fanya. Atariko ntatwara umwanya muremure kuko hari izindi gahunda zibasha gukogwa. Nilikuwa naomba Chef Demitwarite Rukanyazaroti ashimame asome katika kitabu. Yari kwasaba chef wa Mitwarite ari we Rukanyazaroti abashe gushuka avuge asome Biblia. Anajua nimemwambia mstari na kitabu yenyewe na sura. Ngwazi gitabo ni sura asoma. Asome sasa. Ngo asome. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yobu haravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore ngo aramigihe gito. Anasema Biblia asema hivi, mtu amezaliwa na mwanamke hudumu muda kitambo. Ngo aramigihe gito ngo cyuzuyemo umuruho n'umubabaro ngo agakenyuka. Munasikia? Biblia kanangania hudumu muda kitambo yenye masikitiko na michoko kawaida. Ngo kandi ngo avuka ngo ameze nk'uburabyo. Akizaliwa nazaliwa kama murabyo. Ngo agakenyuka. Anakenyuka. Amena. Amena. Nadhani nyinyi nyote Biblia ni shamba. Mtu anaweza tafsiri Biblia gisa naisikia. Ngo arabizi mwese ngo Biblia no murima ngo buri muntu wese yosegura uko abyumva. Kama Biblia ni neno inajisema yo yenyewe bila hata kutafsiri, nikikaa mnasikia chenye message nataka niwafikishie. Ngo Biblia unasema? Nasema kama gisi Biblia inasema. Avuze ngo ukuntu Biblia ivuga. Hata nikikaa nubwo yicaye Biblia ishajitafsiria yo yenyewe. Nubwo yo kwicara ngo Biblia yonyine ngo yasiguye. Chekili nishimamisha hapa. Icyamuhagurukishije nilikuja kuwarudisha nguvu, kuwaonesha kama dunia sisi sote twapita. Ngo icyamuhagurukije ngo yaje kubereka kubasubiza mu imbaraga, kubereka kwisi ari irengana. Natabambia kama ashaka kubabwira baadaye maisha hanyuma y'ubu kuna ingine maisha. Hari ubundi buzima. Semeni haleluya. Vuge amen. Amen. Dunia, ndugu zangu wa Kristo, ngo nshuti zanje ba Kristo, dunia ni maua. Isi na ni mirabyo. Waswahili wasema dunia maua. Abaswahili ngo baravuga ngo isi ni mirabyo. Munajua kitu ambacho kenye kinatuma sisi wa Kristo atupashi kuwa kama wenye mjua Yesu Kristo. Ngo murabizi kintu gituma atwega aba Kristo tutaba nk'abantu bazi Imana. Muniulize ngo ni nini? Ngo mumubaze ngo ni kwa sababu sisi tumejua kama ngo ni mpamvu kubera ko twese baada ya maisha kubera ko tuzi nyuma y'ubuzima. Kuna ingine maisha milele. Hari ubundi buzima. Semeni amena. Semeni amena. Ngo muvuge amena. Natoa message yangu. Ngo asoye message yacu katika ni kwenye familia ya Nyanditi na Daudi. Ngo kuri Nyanditi na Daudi. Ndio kawaida tukirudia mukimaisha dusubiye mu buzima ama kimwili ao mu mubiri, poteza watoto 4, kubura abana 4 kwa saa moja ku isaha imwe inaumiza sana. Ndivyoroshe birababaje. Inaumiza. Hata na mimi pastere Uniha vraiment siseme kama niko pastere, hiyo vitu ikinipitia naweza ingia umwemu muda ya kimwili. Vraiment nubwo nanje ndi pastere Uniha ariko ibi bintu binshikiye. Lakini nataka kuambia kama ariko nshaka kubabwira yuko hakuna lengo ambalo nta ntuze yayo linamfikia Mungu zishikira Imana afu linamshangaza. Kila kitu kwa Mungu buri kintu kumana ni mpango. Neno la Mungu liwe nanyi. Amen. Jambo ry'Imana libane natwe. Amen. Twongeye kuvuga pore cyane. Pasteur abwirije neza cyane, abwirije neza. Igiswahili ndagikunda nubwo ntaza nkimenya, ariko iciwe kabisa yaza avuga cyari kigoye cyane, mwacumvishije. Ariko mukomere bantu b'Imana, mukomere. Hari kindi gihugu c'isezerano tuzongera tubabone, abagiye bose tuzohura nabo aho tutazongera kubabara. Tukiri mu isi turacababazwa na byinshi, turacabura benshi nubwo urupfu rutamenyerwa, ariko mureke tugende dukomere. Turaba Kristo, tugende dukomere cyane. Mukomere mujyango, mukomere kandi musubizwe mu imbaraga. Rero tudatinze tugiye guhagurutsa abantu babuze umuryango kwa Dawidi nyine, babuze ababana bagire ico bavuze banashima. Murakoze. Muhaguruke babafate babegereye.
Yego turabashimiye mwese. Mbere na mbere dushimiye Imana yabashije kudushoboza tukabona yuko ibintu byose byabigenda neza. Ndashimiye abantu cyane mwagerageje kwitanga mugakora ibyo mushoboye byose mukaza kudufata mu mugongo. Imana nibaho umugisha cyane. Nukuri ko Imana birababaje cyane kumva ngo abana ngo ejo bundi twari kumwe nabo none ukamumva ngo abana bane bose bagendeye rimwe. Nukuri birababaje cyane n'ubundi bizobahoza umubabaza, ariko turashimiye Imana uko ndakintu kiza kiba itabimenye. Turashimiye Imana cyane ko yabonye ko ariyo yabakunze cyane kuturusha. Imana niyabwe icyubahiro. Nukuri ko Imana mvuze mu ncamake ya ukunda abana bitavye Imana ariko umujo bundi ari kusarire mu ndo ibintu bija kubaza bimenya bija kuba umuntu azabimenya. Mutima yo bundi nari najyamye ngazinumva umutima kuraguma gukomanga aguma gutekereza cyane ku bana simenye ivy'Imana yayitegura. Yo bundi abana barafunga ishuri baravuga ngo bazoja kwa banyirarume ngo bagende ngo baje mwikunji. Umugore arabashigikira ariko nje nkazivuga ati ndakunda abana bose ukwama bagendera rimwe nimara dusigare muri nunzo turi twenyine. Umugore mbone nyine yabishigikiye abana baragenda umuntu babatwaye ni gasegege umwana wa hano hijya ukwiwe yarananiwe no kuza hano abatwara ni wagiye ubashoreye abazamuye segege ni wabatwaye ariko iwe nubu nyine kuturumva amakuru yo nango si meza ngo ntiyapfuye ngo ari muri koma. Ariko abana nyine kwa kundi abana baba bakiri batoya baracikana inkuru zitugeraho zo kuduca umugongo. Turababara cyane nk'abantu b'ababyeyi kuvuga ngo wamutakaza abana bane byaribabaje cyane, byaribabaje gusa ukomeza kwihangana. Nukuri ko Imana turabashimiye bivuye ku mutima mwaragaragaje kugera hano, ariko mwihangane kandi mwarakoze cyane nduvana mu mugongo mbeze nyagazi nawe nguvuga nawe turebe, ariko nukuri ko Imana turabashimiye ngo mwaradufashe mu mugongo. Sinzi nyina wabo nawe nimba ari icyo renzaho, ariko nukuri ko Imana yatubashije cyane imitima yacu. Yesu ashimwe. Biragoye muri uyu mwanya kuvuga ngo Yesu ashimwe. Mana we biragoye cyane. Kuvuga ngo abana bane twari dufite ngo ntibakiriho, ariko ni umugambi w'Imana. Jewe aba bana isera aryama bwaca akambwira amagambo ibyo yaraye arota sinabiha umwanya kuko nibyoba ntawutekereza uko abana bane umuntu afite bogenda. Bukeye abana barafunga ishuri, umusaza wanje aravuga ngo abana ngo baje iwiwe kubera yankundira abana cyane. Mana we bamaze aje kubatora aravuga uko afite imodoka nyine batwara abaheza umushoferi, abana bane baragenda. Nari mfite abana bane, abahungu batatu n'umukobwa umwe, yewe ntibari abo kuramba nyine. Nyama mbona uko abo bana batazoramba kuko ntibari abo kuramba, bari abantu nakunda cyane, ariko
bamaze kuduhamagara ko ico kibazo kibaye turagenda turareba dusanga nta n'umwana twasanze ukirimo umwuka. Ya Mana we bose baba barapfa, none nshimiye Imana yadukomeje tugahagarara aha hantu. Kabasekuru na ba nyirakuru iyo bari bangira bamama bananirwa guhaguruka, murabona ko ino nta morgue zihaba, tworinda igihe bazozira. Shimiye abantu bino batubaye hafi cyane, shimiye mitiwarite ya hano yatubaye hafi. Mwarakoze iyo byabaga mugaburira abantu, mukora ibintu byinshi. Bene data, Imana ibaha umugisha. Ico twifuriza abana bacu ni iruhuko ridashira. Imana we muyobozi murakoze cyane, biragoye ndakundi bisobanura, ariko mwakoze ku byo mwakoze byose, Imana izoba umugisha. Akundi murakoze cyane. Subiye ibanza ijambo sikirize royi banzura ko hari akantu nari nibagiwe. Ndashimira, hari umwana wari inshuti y'umwana wanje ngo ni Obama, akicumva ko ayo makuru yabaye yambaye hafi, kandi n'umwana muto niyenda ndasaba hagarikiza baraza kumumpera umwanya aragira ico avuga nawe. Ese ashimwe none kuri uno munsi biragoye cyane. Twahuye n'igitangaza, umuryango w'Abega, twahuye n'isi yatuguyeho, ariko cyo mbwira Mbanda yihangane, Imana habakunze. Yari yabyaye abana b'amahasha babiri, yari yabyaye Obama abyara na Faraja, buke yabyara umwana munini. Kubera ubunini yari afite twamwise Gisore. Umuherezi wiwe yari umwana w'umukobwa w'imirundi yeme bacu, Nyagikobwa. Twazaba tumwita Nyagikobwa, abandi nabo bakamwita Nyagikumi, kubera ukuntu yari umwana ushitse. Twahuye n'igikuba, ariko turabashimiye mwese. Noneho ngo abejo bundi babana amasha Sebintu na Obama. Umwe Sebintu yari yarambwiye ngo mamuku ngo ko abahise Sebintu ngo nzambona ngo ko nzoba umutunzi, ngo nzambona ngo ko nzubaka amazu menshi muri Minembwe iwacu Igakenge. Obama narambwira ngo ko data yanyise izina ryiza ryo kuba Obama, ngo nzambona ko nzoba umuperezida mwiza. None baragiye baradusize, nta kundi umuryango ukomere. Mbanda yihangane, nta mwana n'umwe asigaranye, tumube hafi titumute kandi twihangane. Gikumaragiye murakoze cyane. Mwicare mukomere, mumwicaze. Ibintu biragoye rero, tudatinze reka duhamagare kwa mwana wari umugenzi wabo bakinanaga, aze nawe agira icyo avuze. Kuya pita mbele chikaze. Msione niko nalia hivi. Niko nalia juu Obama anaenda kuna deni yangu. Ndiko tunacheza naye. Nataka tubabalo yangu. Akaniambia watanilipa leo. Leo nakienda kutanisha
Wewe ongea vingine. Balo tutakuzia mifuko 4. Sema vingine. Mama alikuwa rafiki yangu sana. Mama tulikuwa kila fasi kote kwenye kwa nenda tulikuwa tunaenda pamoja. Lakini tulikuwa tunaenda fasi moja. Busubi alikuwa anakia nikamata ngo tucheze balo kila siku. Mama alikuwa rafiki yangu sana. Namkumbuka kweli. Hayaenda hata siku moja. Mukomere by'abana ntaho bimenya yakabumbuga kuriya niko kamujemo. Rero reka duhagurutse mukuru wa mutualite ari urangiza nikiriyo cacu tudatinze nahaguruke. Karibu mukuru, tunamwiyegerezaga umushitsi akoze. Sawa, reka twese dushime. Nje nkicumva ano magambo nahise numva umutima wanje usa n'uhagaze ncika igikuba. Nari Bukavu, twari twagiye mu nama ya guverinoma, ariko mpita mvuga ati sinoreka kuba mu kiriyo ca mwene wacu, nyina zaba mubyara wanje, nyina wa Daudi Serugomba. Nyanditi nawe umugore we murabizi ko ari umusinzirakazi, umugore wanje azaba nawe mubyara, urumva ko tuvukana ahantu henshi. Kuri ubwo rero nahise mvuga ati ngomba kugerageza ukuntu nihuta kwa ngo nzo kuri uno munsi. Murabizi ko hano mu Minembwe hataratera imbere, ibintu bya morgue ntibiraza. Ndavuga ati nubwo wenda nzosanga amaziko wenda yarabaye, basi nzobe ku munsi wo kurangiza ikiri. Ariko Imana iramfasha, tubona helicopter iratuzana, nashize ku munsi w'ejo. Kuri ubwo nshimiye Imana yuko mbaye ku maziko y'abano bana. Kubura abana bane ntabwo byoroshe, ikindi nkaba nshimye ko mbaye ku munsi wa nyuma w'aba bana. Comme le chef de mutualité ici à Madegu, nshimiye abantu bose babaye kuri uno munsi. Hari bamwe twari twajanye ku maziko banihanganye baza no kuri uno munsi kwa ngo turangirize uyu mwene data ikiriyo kabisa. Ikintu njewe novuga nk'umukuru wa mutualité, ndashimira abantu bose muri rusange, ndashimira abapasteri, ndashimira n'abandi bayobozi b'amakanisa. Umuntu wese wigoye akagira icyo atanga, akagira icyo akora muri uno muhango kwa ngo tugenzereze neza uyu mwene data Daudi Serugomba. Mwese ndabashimiye. Kuri ubwo rero tutarandiriye, hari ikintu je nabonye ndakigaya kitari ciza. Murabona ko kubura abana 3 b'abahungu no kubura umukobwa umwe, urumva n'abana 4 ni ibintu bigoye kandi ibintu bibabaje cyane. Kuri ubwo no basaba kubaba hafi. Comme moi le chef, je vais arranger ça, je vais faire tous les moyens possibles kwa ngo bakomere. Ikindi turashaka kuntu tuzobaha imisada, so kuvuga ngo ntibishobe barishoba, ariko tugomba gushaka nk'isukari nka mutualité kwa ngo turebe ko hari ikintu dushaka kumufashamo. Irindi jambo nshobora kuvuga no kwihanganisha abana babyeyi baracari bato. Arafite abana 4, umwana we mukuru yarafite imyaka 8. Urumva yuko bari bakiri bato. Mwihangane, Imana izobashumbusha baheze abandi bana ntimugire ikibazo. Hari umwigisha wavuze ngo aheza ni mwijuru ngo tuzahurirayo, kandi hari ahantu hamwe muri Bibiliya handitse ngo Yesu agiye gusezera abigishwa be yarababwiye ngo mukomere, ngo ntagiye ngo ntabwo ngo bazoba byiza, ngo ciza no kongena, ngo kandi ngo mu rugo kwa data ngo hari amazu, ngo yataza kuba ahari ngo mbabwiye, ngo ariko ngo ndagiye ngo nzogaruka. Murumva? Kuri ubwo rero ndabakomeje ngo mukomere cyane. Hari akajambo mvuga comme le chef, nshaka nko kubakebura abantu bari mu kubura umuntu, bakwandikira ati tanga ifaranga, wenda uri nko mu bihugu byo hanze cyangwa se uri na hano mu Minembwe cyangwa se uri nefo mu yindi mishasha, ugasanga kuri totomba ngo senga ibiki nibiki. Ikintu je no saba nuko uramutse ugiriwe amahirwe ukava no mu Minembwe ukaja nko mu mahanga, uzoganduka uzukorera umuryango kandi ukorere n'ubwoko.
bakubwira ati habaye ikibazo tabara. Ikindi kiza kintangaza, umuntu ari mu kurwara ntibamugereho, yapfusha bamwe bagatora amasuka bakaja guhinga. Birani ibiki? Mwagiye mukunda abantu, murabizi ko hano mu Madego hari abantu benshi, ariko ikimbabaje nukuntu abantu bitabira ikiriyo nabonye ku maziko bari bake, kandi n'abandi uko hari abagiye mu masoko abandi baja mu biraro. Ni ibintu bibabaje. Mugende mukundane, niwumva yuko mwene wanyu yagize ibyago, ndetse abanyamurenge n'ubwoko bwose turavukana, turi bene Adamu. Nubona ahantu babuze umuntu irukankireyo bafashe. Ibindi by'imirimo ubiraporte, ushobora kubikora n'undi munsi, kuko birizi ivuga ngo nta kintu ciza nko kuba mu nzu y'umuborogo. Imana itubabarire cyane. Kuri ubwo rero ntarandire kwa ngo turangize, ndabashimiye mwese muze mufashanya, muzoraga abana banyu gufashanya, ni naryo rage ry'abasogokuruza. Ikindi nabonye kano kana kari kavuye Buvira kagaswahili. Ese amazina yabakwita gute sha? Ngo kitwa Kennedy. Urumva ko kari inshuti ya Obama. Urumva ko iko cyane ikintu cyakabaje abana n'abana kababajwe n'akabumbu kiwe. None gamure yo kuntu mukagenza kwa ngo mugashakire nyina ako kabumbu. Kuri ubwo rero murabona yuko nigoye nkaza, turaguma twihanganishe bano bantu. Ijambo rya nyuma novuga nuko kuri uno munsi ikiriyo kirangiye. Uko bimeze mugende muje mu mirimo yanyu, abaja guhinga bagume bahinge, abadandaza badandaze, abaja mu biraro bajeyo, mukore za gahunda, abanyeshuri bagume basome, abarimu ko ndabona hari abarimu benshi, mugende mugume mwigisha abanyeshuri. Ubwo rero tubabwiye yuko ikiriyo tukirangije kuri uno munsi, ariko bitabujijwe yuko mwoguma kugenda musura no muryango wawe muyihanganishe. Murabona ko atari ibintu byoroshe muri iki gihe. Kuri ubwo rero nka chef ndabashimiye kandi mbabwira yuko ikiriyo kirangiye kuri uno munsi. Murakoze cyane. Amen. Sawa sawa.